Kemudian mendak ninangin Nabi ta. Ini secara singkat saja. Langit pertama siruntuk Nabi Adam, langit kedua siruntuk dua Nabi. Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Itu Nabi Isa dia pernah mati tu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nah itu langit mesti engkau Nabi monrok tu. Nah langit kedua dua Nabi. Nah sebab mage itu Nabi Isa matu sebelum kamal ini turun mobi tu kolino itu turun mobi. Supaya dia nak kosong langit maka Allah taruh Nabi Yahya jadi dua Nabi. Mendak si langit telu seruntu Nabi Yusuf. Betul seruntu Nabi Yusuf agana Nabi tak nisful jamal. Hero Nabi Yusuf 50% agar takangnya tuan Nabi Yusuf. Tapi Nabi tak kullal jamal. 100% agar takang napune Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendak langit keempat seruntu Nabi Idris. Langit 5 seruntu Nabi Harun. 6 seruntu Nabi Musa. Langit 7 seruntu Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tu dengi sandre. Aku tok na suruga nangis Nabi Ibrahim. Maka dia Nabi Ibrahim, "We Muhammad, tapaletu rengie wasiatku ko umat tak." Maka dia aga wasiat Nabi Ibrahim, maluamu pitanana surga akapliki. Jadi ternyata kulino surki makapli tania. Surga di tu kapli to. Mape ko carane kapli surga. Narampe Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Si di kapli tak ko surga. Jadi tapamege tepui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Menda si Nabi tak Sidratul Muntaha. Gangkan na ero onrongi namo malaikat Jibril deto nawa di mentle. Melo tama Nabi ta masandale nangi. Na lega sandale na make de pungatala. Si bawa ko sandale mutama. Lebih na Nabi ta tu amo sandale na macu to malebbe. Agana sa Nabi ta at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Siruntu yang maha indah. Segala penghormatan, segala kemuliaan, segala keindahan, segala kebaikan lillah apun nangan mana pun Allah Subhanahu wa taala. Nabali pun taala maka assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nero nabi tak tanya bawang alina. Ya bereselang ngiko pun Allah Subhanahu wa taala tapi agana nabi tak assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Aja ya bawa puah untuk hamba-hambamu yang soleh. Masa tu pandita tak mau pula daki di to soleh tu mage fi qalbi Muhammad senantiasa berada di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ke doa rasy. Dan karena 8 malaikat pemikul aras ke dorotu. Ai suruh baca salawat. Aku Nabi ta, aku keluarga Nabi ta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napai tenapeng arasnya. Ayana tu baca ko masumpah aja gitu matah ya ke. Yana tu makan Nabi ta as-shalah mi'rajul mu'min. Itu sumpah jang itu mi'raja na di to matapa na sebab magai age ibaca ilala sumpah jang waktu tamatahya yana tu napau Nabi ta si bali-bali sebab pun Allah Subhanahu wa taala waktu nasiruntu pun Allah Subhanahu wa taala. Cuma aja ki engka makada men rai Nabi ta mamiraja berarti asik pun taala dia nawading. Ya, dia nawading. Dia nawading makada aku itu arase mono pun taala dia nawading. Innallaha khalaqal arsya itharun liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Punga taala na pancaji arase melo na pitang hebala de punga taala wa di makbuat si di onro kami na malopo ya sangnya aras tapi tania melo mala onro ni pung Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah punga taala melo ya wasiruntu nabi ta ya wana tane janji mato aku tasi janji mato tapi magina ya hase magina ya se nasaba ero punga taala mega hikmah melo na pitangi nabi ta. Kemudian nomor 2 ero punga taala melo na pitang albiran nabi ta. Maka dero Nabi Muhammad wading ilosi di onroa seluruh agaga di pancaji dena wad diletu kor onroange sangadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ipaterimani sumpah aja 50 waktu. No inabita langi keenam siruntuk malaikat Nabi Musa. Makanya Nabi Musa matana itu untuk mata miloki kura bak asrama lolisu nabita. Sisa ngimendre 5 ipakurangi gangkan na 5 waktu. Nero lagi 5 waktu makanya mopi Nabi Musa matana mopi itu makanya Nabi tai masirina. Nah sebab sisa kamendre 5 kurang menre maka ia matu ipakurangi ka di sisa nagagi bawa lisu. Dan terbukti hari ini apa yang dikhawatirkan Nabi Musa terjadi. Mega nasa selang dena tapi dena jami sumpah 5 waktu.